MCA bwa mbunge ya Meru bwite Meru ite kwenda maandamano kinya nini na arabonekene kumenene murengo ya Azimio bunene kumana na wenyange na worwani burabu manetie na maandamano bakere mathikone yethe wa MCA wa Buthukuchi West Patrick Muthuri bwite maandamano aya tine tumi na kwera Azimio barekane na mituo itibui mutugikare aina tatonkuluki ni mathikone ja Cyrus Ntomuri thuranithe wa MCA wa Buthukuchi West Patrick Muthuri aria atongeria kathumba na Shure bakwijite kubore na nja ije bakiringiria mwendo wao na bakiaria ni bonanirie bo bakiregana maandamano ya jethirite ja kithithika ja kirimongo jo Kenya jatongeretwe ni mutongiro murengo jwa Azimio ro moja Raila Odinga gavana wa Meru iturungi nawe na leadership wewe kurega maandamano na tukira mtu uri utura kueta waziri munya uteki aturetere ari waziri ari ngavana imaandamano atureterete thai twena tuti kwandamana tuthuki na inya muno turigwa antu bakiuga mutu jwe na metoko manthu no tuturi mampempe turuga mutu ijwi tie gwitia tware mampempe tutura kugorerwa mpempe ya shiringi 2,000 nkunia na haro turende 6,000 na ndipo turajwe na me turuga kwa ajili na samaki nena me mutu jogete atia aturitie atia tukiarogo mutu jogwitia ende tutuga samaki nena me na haro samaki nena me tutukugura samaki no twigwata gorujene tu ukianjara ugaita rujene tukendwa samaki 300 chiringi 300 na gwatirujene batu tukarema mwanka tukendia mpempe shiringi 20 kilo na no kuona tukiumara tukiandamana atuthuki mitwe kana atubui na tukiuga mogo batu tutekujwenda atutaki demonstrations pa nare go jitule ale diba ngombe mono jande mure duwa ngombe munene mono de muringo majani ngaiga manto ya voka bati kucheza na kibanga na ara majani ne ngitema majani kana ngitujagira ngombe nkinya babo kuona bakiuga mutujogwe bamoja bajo wakinya siringie kana batena mbete ciako because it don't work ni arankoroki Gideon Kimathi mwathikirira wa gavana Kawira Mwangaza orite mwingi jwa Meru bakenda gutumirura gutiagirikiri maandamano jau araugite Raila Odinga na mutongirwa mugongo Daktari William Ruto bagikara nthi kwaraniria gutuogachua tukwira bakamua kwaraniria no nturi on the thiri tiretairwo na ara street-ini thiri retairwo methene na ntukwira bakamua kuringanira thimu gutuochia wa kuringira akwira no nturi support Ruto muno uru support Raila muno akuria na ndi twaranirie itv na twinde tukagithate ure oturire mutano ngina kiongo no gatigwo na kionje kia wariku ure woragire muntu wao no ntubo antuba no gatigwo na kaburi ariku na ikio gavana Kawira Mwangaza akuga Meru bati utikwenda maandamano tufanyeni kazi tutegeni mbere nontu ino kubu inkurukie na atumite muthiene atongeria bankuruki ni bonaniria bari na weru bwa gavana Mwangaza gwita na mbere kuritaniria ngugi na MCs bambunge ya Meru bakiuga kenda mumiru agatetheka no mwanga ndwanyusho yiri gwatanire oyora MP bakaragia President William Ruto Nairobi no ukinya MCA babatire onthe kwithira bena gavana wao hand to hand mwanka bakamake sure Meru egukira tutu kwita kuinga na gavana na turiuga maendeleo Meru kabati kaende kae turitania ngugi na gavana wetu no ntumantu jau jagwetwa guku the centralment yake jari it is the Meru County as a whole utiu gavana abibia tutiaraniritie na assembly ekwa na tutia tukwenda mukonsult nontu ara kwina peace na ara kwina ngwataniro maendeleo yake jirariko yake jirau inya 2027 utiaye wikira muntu mwa miaka 5 ingi 5 ikijoge tatia umuita tumurengira miaka 10 aite ngugi yake tiathirikire ngugi yawe utiu gavana omba kuthithia wenka no tiu MCA assembly omba kuthithia yonka ko betherwa bari ngwataniro ngugire gwiteka wona ngugi itwe nthongi tenga bana kina TMC yake ebi thirikari mwethero gwataniro gatiba tu yathurene ethro imwanyo wigita ungigito no ntukethera ni gitaga na barabara yekirwa untu bukithithwa no munkabu bwatonyerete na assembly yekirwa ki budget
kou igintu thirikari imwe igintu kimwe kuma kijijone wandine ya Bothugusi West gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare.